ayun guys, wala akong maisip na content ngayon guys no. So karon Bisaya ta no. Bisaya ta. So karon guys dapat na Bisaya ta. So ngayon karon guys no, maligo Bisaya challenge guys no. So karon guys, anuwan man karon maligo ko sa highway. So magkuha sa ko og tubig. Kog tubig. Ara ng tubig, kuha kog sabon. So karon ready na guys no. Let's go guys. Ang dami kong cheese. Oh, yalan! Hey! Malimot na! Sinuwan ba? Hey! Malimot na ba? Puta Brad, ganun kagayaman! Sinuwan! Tawa sa malimot sa ninyo! So karon mana na tong challenge guys to guys. Kung kinsa pa jud may mapa-challenge dira guys. So comment na mo sa baba tapos kung asa ko maligo, kung sunod traffic light na pod. Ganahan mo. So please subscribe and follow my page and follow my TikTok and don't forget subscribe and notification para updated ka sa mga video. This is getting heavy. Can you hear the bass? Boom, I'm ready. Woo, woo.